Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri we muntu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye, biraza guterwa n'aho udukurikira uherereye. Nyamuneka nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye agezweho. Ni amakuru menshi yihutirwa cyane cyane rero agezweho muri iki gitondo, dore ko ngiye kuba ngenda ngaruka ku bindi bihano bishya byaje kuba bigenda bifatirwa umuyobozi wa M23. Ni umwe mu basirikare ba hafi hano mu gisirikare cy'inyeshyamba za M23 kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2026 agendana n'uyu mutwe wa M23. Yagiye akora mu nzego zigiye zitandukanye, ariko urwego navuga ko akoramo keshi n'urwego rw'ubutasi hano mu gisirikare cy'inyeshyamba za M23. Uyu akaba yaje kuba agenda afatirwa ibihano ari kumwe na mugenzi wiwe nawe koroneri mu gisirikare cya FDLR, aho yaje kuba agenda afatirwa ibihano n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndaza kuba ngenda mbigaruko gatanu kuri gatanu. Ndaza kuba ngenda ngaruka muri Kivu y'Amajyaruguru. Umuyobozi w'akarere cyane cyane akaba ababajwe cyane bikomeye cyane n'ibitero bikomeje kuba bigenda byibasira aka gace. Muri aka gace hano muri Nyiragongo hafi y'umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, hongeye kubura ibitero bikomeye cyane, dore ko indege itaramenyekana yaje kurasa ibirindiro by'abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Turaza kuba tugenda tugaruka ku mubare w'abaje kuba bagenda bagwa muri iki gitero cy'iyi drone itaramenyekana, ariko nyaboneka ikaba yarashe ku birindiro by'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ibyakomeje kuba bigenda bituma benshi bagenda bibaza. Uyu Manzi Willy Manzi yongeye kuba agenda agaruka ku by'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gufatira umutwe wa M23. Turaza kuba tugenda tugaruka ku byo yaje kuba agenda abivugaho uyu umugabo. Ndaza kuba ngenda ngaruka kandi kuri nka 28 z'abaturage zarashwe na drone hano mu gihugu cya Leta Zunze cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkuko turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu. Mvuyanga kandi ndaza kuba ngenda nihuta cyane ngaruke n'ubundi ku ngamba nshya zo guhangana n'ibitero bikomeje hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkuko byaje kuba bigenda bitangazwa n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Nyemera rero nyaboneka nimba ari ubwa mbere ugeze hano, reba hano handitse ijambo subscribe ugenda urikandaho, ubundi tujye tubana hano gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye agezweho. Ni ibihano byaje kuba bigenda byubura ku barwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 n'umutwe wa FDLR wasize ukoze genocide yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano Colonel John Imani Inzenze ukuriye ubutasi bwa gisirikare mu mutwe wa M23, ndetse na Gustave Kubwayo uzwi nka Colonel Sikof ushinzwe inshingano z'umutwe wa FDLR, ndetse akanaba umuyobozi w'ingabo zayo mu mutwe udasanzwe wa Special Force wa FDLR. Amerika yavuze ko yafatiye bariya bombi ibihano mu rwego rwo gushyigikira gahunda y'amahoro no guhosha amakimbirane amaze imyaka myinshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Ibiro bishinzwe kugenzura umutungo w'abanyamahanga muri Minisiteri y'Imari ya Amerika OFAC mu itangazo byasohoye kuri uyu wa kabiri byavuze ko aba bombi bayobora imitwe yitwaje intwaro ikomeje guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ikaba ifite amateka yo gukora iby'ihohoterwa rikomeye k'uburenganzira bwa muntu mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyamabanga wa Minisiteri y'Imari ya Amerika Scott Bessent yavuze ko ubuyobozi bwa Donald Trump bwemeje gushakira umuti ikibazo cy'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba impamvu bwafashe biriya bihano ku mpande zombi. Yagize ati imitwe yitwaje intwaro ikomeje guteza urugomo, iri kurushaho gukaza ikibazo cy'ubutabazi bwihutirwa no kubangamira inyungu za Amerika muri aka karere. Ibihano bigamije gushyigikira amahoro no guhagarika kumeneka kw'amaraso mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amerika kandi yongeye gusaba impande zirebwa n'aya makimbirane kubahiriza amasezerano y'amahoro yasinywe i Washington ku itariki 4 Ukuboza umwaka w'ibihumbi 2025. Muri iryo tangazo Washington yavuze ko yiteze ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba gusenya umutwe wa FDLR n'indi mitwe bifatanya, mu gihe u Rwanda rwasabwe gukura ingabo zarwo n'ibikoresho bya gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse rukanareka gushyigikira AFC-M23. FDLR yashyizwe mu mwaka w'ibihumbi 2020 n'abahoze mu ngabo za leta y'u Rwanda n'imitwe y'abahezanguni yahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'1994. Amerika ivuga ko uyu mutwe wakoze ibikorwa byinshi by'ihohoterwa birimo ubwicanyi, gushora abana mu mirwano, gufata ku ngufu no gushimuta abaturage. Ku ruhande rwa AFC-M23, Amerika yavuze ko ari umutwe uyobowe kandi ushyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda, akaba ugenzura ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Washington kandi yibukije ko AFC-M23 yafashe imijyi ya Goma, Bukavu mu ntangiriro za 2025, ndetse ko ibikorwa byayo byateje ingufu z'abaturage benshi no kuva mu byabo kw'abaturage. Koloneli John Maninzenze yafatiwe ibihano, avugwa nk'umwe mu bayobozi bakomeye muri M23, ndetse akaba ari mu bantu ba hafi ba Sultani Makenga kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012 kugeza magingo aya. Asanzwe kandi ari nawe ku rutonde rw'abafatiwe ibihano Amerika n'umuryango w'abibumbye. Ibibano bisobanura ko imitungo yose y'aba bantu iri muri Amerika cyangwa igenzurwa n'Abanyamerika ihita ifatirwa, kandi ko bibujijwe kugirana nabo ubucuruzi cyangwa indi mikorere yose y'imari. Amerika yavuze ko intego ya biriya ari ugutuma aba bombi bitekerezaho, akabasha kuba hagenda hagaruka amahoro mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mvuye ahangaha reka mpite nerekeza kuri Willy Manzi yagize ibyo agenda atangaza cyane ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'ibi bihano byaje kuba bigenda bifatwa cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Willy Manzi yagize ati akibicishije ku rukuta rwe rwa X, yavuze ati natekerezaga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafasha mu kwemeza ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano hagati ya AFC-M23 na Kinshasa. Dufata urugero gifungurwa Kinshasa yananiwe kugira icyo ikora nyuma yo guceceka bikomeye, nta gitutu, nta kunenga,
nta no gusaba ko byubahirizwa ku ruhande rwa Amerika ibisaba leta ya Kinshasa, ahubwo ibihano bikomeje kwibasira AS M23 mu gihe Kinshasa ntacyo ihanganye nacyo kubera kunanirwa gushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje. Aya masezerano y'amahoro ntashobora kugira icyo ageraho iyo inshingano zishyizwe ku ruhande rumwe gusa. Niba amasezerano ari ingenzi, impande zose zigomba kubahiriza amahame amwe, nk'uko Wilimanzi yaje kuba agenda abigarukaho cyane cyane muri ubwo hagendaga hasohoka ibi bihano. Reka mpite nihuta cyane ku kibuga cy'imirwano. Indege ya gisirikare itaramenyekana yateye ibirindiro by'inyeshyamba za M23 mu birindiro byayo hafi n'umujyi wa Goma, nkuko inkuru nyinshi z'ababibonye zakusanyijwe aho ahantu bivuga indege itagira umupaka yateye ahantu havuga ko hari ingabo z'umutwe wa M23 mu mujyi wa Kibati mu gace ka Nyiragongo hafi ya Trois Antennes, hafi y'umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu wa kabiri Kamena nibwo iyi operasiyo yaje kuba igenda iba. Amakuru yo muri ako gace avuga ko abasirikare bari aho hantu bahaguye cyane, abandi barakomereka dore ko imibare itari yabasha kuba igenda ijya hanze, ariko abaturage batuye muri ako gace bakaba bemeza ko haje kuba hagenda hagaragara amamodoka menshi yari atwaye inkomere nyinshi, ndetse hakaba hari n'andi mamodoka bivuga ko yari atwaye imirambo yaje kuba agenda agaragara ava muri ibi bice byose, cyane cyane hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo ibi kandi bikomeje kuba bigenda bivugwa, bikaba bivuga ko M23 ikomeje kuba igenda itakaza abasirikare benshi cyane mu bitero bigiye bitandukanye biri kubera kuri ubu butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba bivugwa nyuma yaho rero igisirikare cy'inyeshyamba za M23 zavuga ko cyaba cyaratakaje abasirikare bagera kuri 20 bishwe n'ingabo zigera kuri 500 zari zishyizweho cyane cyane kugira ngo zigabe ibitero byinshi berutse kuba bigenda bigabwa mu bice bigiye bitandukanye, yaba hano muri Masisi ndetse na hano muri za Nyiragongo, nk'uko bikomeza kuba bigenda bitangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye byaha mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi aha n'ubundi muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ibitero byongeye kwibasira ku ruhande rwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, yibasiye ahitwa Gakenke, Karingi ndetse na Bidemu muri Kivu y'Amajyaruguru, bihitana inka nyinshi z'abaturage. Umwe mu baofisiye b'umutwe wa MORDP twirwaneho urinda Minembwe, Colonel Fidele Rugaba, yavuze ko ibyo bitero byakozwe hakoreshejwe za drone. Yagize ati ingabo za leta zikomeje kugaba ibitero kuri komine ya Minembwe iri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu nkengero zayo zifashishije intwaro zirimo drone n'ubwiyahuzi. Yakomeje avuga ko kuri uyu wa kabiri drone za leta ya Kongo zarashe inka 28 mu gace ka Kitaviti, maze abashumba bahungira mu mashyamba, kandi izindi zikurushaho kuba zigenda ziba nyinshi zikomereka ndetse izindi zirapfa.